Ketheka muno mutegeri wa Weru TV mbetikie uri mwega na nkinyagia weekend ya kunira imbega watinda wega nkoroki inkugwate ogeni Nteto cia Weru muthenya wa omundi mbitagwa Wanjeru na mwananiria wetu wa mathithio utukwo omundi ni Purity Richard indi mbere bururu ino ni Imwe cia Nteto itukubanganiritie. Shibu Ntobocio na munini wawe gukinywa kotini mariringithanwa na gukua kwa mutana Imwe. Muntu murume kumagia nkanja maria uria wathinjire ithe na kuruga nyama ciawe gukinywa kotini ya Chuka. Kiwanda gia kaua gia Kathurine kwiwa na mukaria wakyo kuragwa. Siasa cia utongoria wa gavana Mwangaza kuthina mbere gutoga kiri amugwati mbaru na aregani mawe. Tukembereria Nteto cietu Shibu wa Ntobocio na munini wawe ni makinyitwe kotini ya Maua kenda gucokia nditango cia kuringithanwa na gukua kwa mutana Imwe uria makwerekana mamuburire mburu ya Kathatina Nyande mwanka akwa ni kumania na ndingango muthaka uyu aririkana mena mangi mathatu mabirirwe obisini ya Shibu uyu na methirwo mambiria kuburwa na maburwa muno na nyuma ya kurikia kuburwa marekerwa indi muthaka uyu Imwe ataomba gwe ukiria kaire na riu muthenya wa monde akarima engi ni makinyite kotini ino nikenda kuthikiria nditango ino makiromba kioto kia mwana uyu kithirwe gikionekana. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi atwambiririe na ino. Ikirindi kia akari kumanture ni Ntobocio igembe South bojure ne kotini ya Maua kujira gukinyitwa kwa Shibu wa Ostera na munini wa Weben Mwiti. Inyuma ya boko watwa ni bodisi bari athwanirwe banene bagiku kya muthaka wa nturaiwa witwa Eric Murira uria kwirikana mweri jwawe jonekanire jutetwe nterene cia Karama antu amwe Gembe Central. Nyuma yawe bari na ndaka ingi thatu kwithira bagwati ni Shibu na munini wawe aria baba ingire obisine na kubaura mpolo ya Katheti na Nyanje. Mbere ya mugambithania munene Tito Gisora wakirwa thuganirwa urenekire mibogo na arombete koti mabisa ba usunkuni ntuku ithatu aki bathiri usunkuni bwao antu ntuku 21 ta uria barendekithiritie iromba koti igitite na kuga Shibu na munini wawe bakithwe kairi mbere ya koti ntariki 12 mweri jwa 6 aria bakethwa baikitwe sibitari kuthima ugima bwao ba mathuganio na obisi ya usunkuni ikethirwa ikurikia usunkuni. Magwati bari suspects pa mada itegambagirwa koti teje mao ya chief magistrate igambagirwa high court yake so nontu ibagwati na mathaa 24 kisheria na jakuthiraga na arua nontu weekend nandite gutarwa nikio baretwa koti eje mao kenda thirikari itathiria uchunguzi itathiria kujukia statement cia mashahidi na bariuga kwenda mauchunguzi jange bakwenda bariuga ibakwenda gwikia bara bari mashahidi ikire witness protection program batwitika tugukana na clients bakwatika bagukana bagupinga mashahidi jakarwa thirikari bategupinga upelelezi bwendelea bategupinga statement ciandikwa. Iji siitite na mbere na James Mwito Ntoinyonta ule ni mukari wa kiego iwandi ya kiego ya Ntobocio ari na kugwirwo gukunene nyuma ya koti kugita ariwe mung'ana jwa shilingi 956 na 500 ni kambuni ya wendia bawangari tayo Advanced Car Limited ya Nterese Mombasa nyuma yayo kumutunya ngari muthimba jwa Prombox iria agurite na njira ya kuria mpali indi kinya nyuma ya kurikia kumirira bareta
kwata nayo. Umeweza kubaini na kuonyesha kesi yako mbele ya hii koti ama hii mahakama, na hivyo basi wewe unafaa ufidiwe ama urudishiwe zile pesa ulikuwa umelipa chini ya hiyo mkataba. Naruwa kangwiri chonora koti ya gita kwa 5 company wanchogeria ngare mbesa siakwa company advance cash banchogeria mbesa siakwa ngiri 953 sin interest ya bank rates at 25%. Tungependa kuambia kampuni ya Alibaba Motors Limited walipe ndugu yetu pesa serious imeamuriwa na koti na pamoja na gharama zake zote, ili iwe kama funzo, wasiwahi kufanyia mwingine maneno kama hayo. Kwa hiyo kampuni inaitwa Thaa Advance ama Alibaba, wengine wale wataenda kununua ngari huko ama wakienda wajue hiyo kampuni haiko na njia mzuri, sababu wanaendanga sikisaki. Wanasoea hiyo maneno labda wamendanganya wengi, kwa sababu huwa kama sio mwerefu unaweza ndanganya hiyo ngari. Dennis Mugendi, Weru TV, kotini ya Maua, mushini ya Maua, kaunti ya Meru. Muntu murume kumanteresia gyankanja ore kiumia kethiru athinjire ithena nyumani kuruga nyama cia mwiri wawe na kinyitio kotini ya chuka muthenya wa umonde kagitani okau na mwathuganirwa wa mange mairi makinyitio koti o inu makiringithanagua na kuragwa kwa mwari wa University ya Kiriri uria mwiri wawe wethirwe kithimani Nteresia mbukoni wandia magumoni athugwanirwa ma monde na mathite na mbere kubingirwa ni polisi ucunkuni uthiete na mbere. James Muremi Meriti abateri kuthitangwa na uragani ara akwirikana kuraga ithe kwa rietwa Nefat Meriti Mtwareche njumaine ya kiumia kithiru ya tariki 23 mweri uju ntura ya Gyankanja wadi ya Mitheru. Hamwe na ugunde ni ya koti ya chuka mbere ya mugambithania Habat Mwendwa borichi ibarombete ntugu 14 cha kuthirikiria kurutha uchunkuni bwa ekarikariri. Kuringana na mutongoria wa Thitango, uchunkuni bwa ekarikariri ibojokete kagita nuntu babura mwiri wa mototigi wa gitangirwe tuchunchi na kwogu ichunche bimwe mwanka emunthe bitikore kuonekana. The same is reported to have taken place on the 23rd of May 2023, and since then, Your Honor, it has not, that amount of time has not been enough, Your Honor, to number one, complete the recording of relevant witness statements. Number two, Your Honor, the body was mutilated and parts of the deceased body are still being sought after. Basically, Your Honor, the investigations are still premature, and Your Honor, a period of 14 days would allow us to tie any loose ends. Indeni ya koti weno ara Susan Makena Murethi na Runinguge Mbaka bakinyithitwe bakiringithanagua na gikuo kia Ann Kambura wa Mweti kari gaukuruba mianka 21 karakara thomaga kosi ya Human Resource University ya Kiriri Nairobi. Kuringana na ripoti irenenkanirito kotini eno bairi baba iboba watikanite na thimu ya mututigi ura mwiri wake waithirwe urweketwe kithimani Nterecha mpukoni wadi ya magumoni. The murder of one Anna Kambura Mwiti, Your Honor, who was last seen on the 12th of May 2023. Your Honor, it is believed that at the time of his death, the deceased had with her a mobile phone, which was later recovered from the two respondents. Mugambithania Habat Mwendwa na itiganirite na maromba kiri magamba mama mairi ara athuganirwe baba bonthe bakathomerwa tariki 12 mweri ujite. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.
Mukaria wa kiwanda gia kawa gia Kathurine Nteresiano Thimenti na ratigire akuite utuku wa igoro ni nyuma ya kuragwa ni amba maria marabithukire kiwanda giki gia kawa na kuiya nkunia 29 cia kawa gaka na kumatiga arimi magitaraga asara inene arimama na muthoro munene ni marombete thirikari kuraithiria untu na gutigira kwina ukaria wa kwigana untuku ni kenda gutikethera gwicokerwa untuta uyu kaire nkuruki ni marombete kioto kithuragi kionekana kia mututigi na polisi ni mathiete na mbere na ucunku ni kenda kugwata athukangia mama. Ori mucemanio wa ntuko ithatu kwiregirwa kuruthwa kaunti ya Meru utongoretwe ni munini wa rais Rigathi Gachagua ni kenda kwariria thina ya kaua na kuona nimbi igucokia kimera iki nyuma na gutuma nkinya iwanda ibingwa. Riu muthenya wa umuthi akarima Kathurine na muno maria mabiraga kaua kao kibandani gia Kathurine no Thimenti ni maukire na gutungatungwa ni kieba na ndingo inene ya wamba. Staff bathatu bakinyira ngugine na ibo bethire ngeti ruguri ibo bethire store ire open ira twika kawa na minanda kawa kana karari minandene kanyagitwe na nylon ira tukunikaira nacio kawa na chigitangi na ndi irio ba suspectire kwina something irenderere utuku. Kiwanda giki ni kirabithukirwe utuku na mukaria wa kiona rietwa Gitonga auragwa na kwaiwa nkunia 29 cia kaua na kangi karia karari minandani gatithimitwe gatikumenyekana ona kokayukua. Ndetaga store kangeta kunogoka ndigwita ndethira mwiri jumamitwe katandene kangi akararira anogoki aingugine na atheki maguru na atheki njara na kiongo gikuniki kiogi na gita ingana na umwe wa arungamiri ariuga wamba uyu ni wongerekete banene na ni untu bwaka wa gwitia bei na nkinya onekana kena baita ntukawa igitarira igakuonania kaka ititaga gitaia tafadhali ikugite wamba bwaka no ntukawa ikaragire value na arimba kawa ibachokete kaugene twewo karia kethira kwina mantu jaja jari chakarwe muno na jategero muno no ntona ndi murimi getite akiumiaga igita riri no ntukawa kari na value ukejotegera jarastia kawa ikarari ibwega na kinya utwitirite kinya kethira ikuragite thina ma thokone kawa ikari ibwega na nandi tuko expect mwaka jo turerigirite kethwa kathongi muno. Arimi na mumakirombaga thirikari gucua njira cia kuongerera ukaria ni kenda kurigiria moko thie asarata inokairi tandike unyama kabisa thirikari itegere buruku ya antu batina uwezo kwina muntu irigirite mwakuru ontiwa mwana ontiwa kuthome thika wakau na menya ndikathaga wa wigiiro na muntu ora wari agaita mutedio na twikirwe security twikirwe nya CCTV no ndukatha wachimani akaria akora wari tika batwikirinya CCTV twatutekairwa kinya baraba kuthathomerete mandu ta technology twangarie tutunaria sababu wale wako chini ndio wanaumia, wale wako juu wako sawa sawa. Mareti makionekanaga gukinyirwa banene kabindi arimi engeri umathongirite urimini uyu. Po mwankana ndito kuigwa tugitangi maguru na kawa na ukakendera gukethwa na tutekomenya tukaketha twikiana na tukakaiwa. Polisi ni makinyire nabo na ni mambiritie ucunkuni wa gucuana na athukangia mama utuku. Itwejire antu aja uju twa confirm antu uja leo na in fact tukuwa tuna kiaba sana no ndo manto yaja tathithikite na kira pomba kuria members of the community we very more vigilant kuona manto yaja dajo karika paka tumenyija kureo no ndo report yetu gwatire gintu thainya nusu na imanto jara karikite mbuga tha kende ne au tha 10 tha kende ne barabara itire ngugi tebugi tukone batigite kibanga au batigite nkobia na nonto thirikari na njara ndaja. Tugitigana na inu Nteto ni ciengene ati gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza wantu kushire muthingatanio naonekanite kurionga Thimenti ni baria muthenya wo monde ariongete wandini ya Nkwene. Ana bosia sanishonekanite kurura banene ni baria atongoria maria makugwata mbaro gavana ni mama monekanite kugera migwe seneta wa Meru Kaduri Murungi na Nkinyagia Mpuru Abori ni nontu wa mucemanio uria waruthikire Jumamosi maua akiaria gavana Mwangaza na auge
ugite na kumenya maria makumweketha kama kugeria gucua njira ya kumucokia nyuma ni kenda atikarutire Meru wira indi na ugite we atina inua. Narua ni ntuku ejiri muthingatanio wa gavana wa kaunti ya Meru Kawira Mwangaza kuriongera gicigo mbunge gia South Imenti. Narua akiruguria barabara eritenji gweta Karingene wa ndine ya Nkwene. Aria gavana ukari na kabori yawo amwe na MC wa itura Martin Kome Makasi na kinya MC wa Korotwa Ken Maingi barabonene Weru bobo kugwata mbaru gavana Mwangaza. MPs bakaraiya na bakaretie Ruto sana na ara national kenda bone ntobira bakaretera antu bao na Meru na constituency yao nani Kawira Mwangaza president yoko Meru anka mukareke na bone ntobira buretera jabu kuigwa antu babu tongoge antu ba transfer mtu ena kiuria na rete kiuria kiu chairman Oliba committee Makasi tekathuri temporo na mpuru atiteria mtu kauntene manzo ya kwarirunya jantu bara babutio ni chairman Oliba note complain drona note any right up drona ya complain kuhusu mantu jau na jaja tukaja address lakini governor any transfer you want to make note kere tu sheria nyuma ya mushemano jojo athithikite kiumia kithurumiri gine gembe jotonge tunesinenta wa kaunti ya Meru Kathuri Murungi kiuthurano negiki Kathuri na mubunge wa Tigania East Mporo wa Bori bethiro bakimenerwa bonene na hiyo tuma kobia chonda niko kwa ng'ombe mwe ira ngavana kwayo kolea kobia ela niko kwa motu lakini wao waliona ikawa kwa niembeja bathiuruke beru managa kenda bakikiwa kona kiumaja ageta kwa iria antu begembe na CS kana waziri wetu bwana Mithika Rinturi gutionto ije wina mamuntu wena ukweri kirerere twena kyo antu na ijura twire gwicida na nde na ije netire na araka ire twaga gitege senate Mithika twaga gitege ngavana abera kura ne matha ende to kuijaja itwijura twiraga gutija antu beto ikio to Mikathuri Murungi twamuringira 71 twaringira muntu rare awe 18 neke kwara difference ya 23 no to amantu jara twiraga otuko nya ibere bibo kuga ibere oni ankurigara rimwe nonto inyameko ibuje barabacho na meko egitara ibaeko eta wanjona oni ntawe ibuboga ibuje barabacho nae na ndendetega muntu antoe jana technology blender ejete na meko kira keberi to hakiuna na to hakiunera kienine muthenya kebere na mbere mporo abori kariti na batu a Meru na ndote mushinko tigare ototigarete orungu naramborera manto twamenya imbi mporo atwera gochoa gitega finance nani ndenda komwera keu asau wairo baliwa impinge tapai kainga bando kwa pai bidira ingere nya chai ngechiyo nandi tore agache baba ije chai tukona Kingi Kirems bane baugite bate kwenda guchokwa Rwene Kaire ni untu ni bonere kira baro jaira gavana Mwangaza wakiuga thaiji ni rwironi ari akiri taira kariba Meru ngugi agikira kigina kya mirandi ya witi na mbere gichokwa muthejo mweri jwa thirikari ketha gitetumiri tugita Rwene twetaye one deferred gavana anenganire kata anenganire Number 2, twetaya bursaries. Na nenganire kana tenganire. Number 3, twenominate twetaya affirmative. Na nenganire kana tenganire. For that reason Nteto Meru tutetora in a deadless war. Short period ira turari ono tunakuitura athireti tano entitikano cio theri. Na oni ntikuthura ba Makasi. Imukamati okabuyo waretete manduja. Orongi bwale na sauce yoro. Twakunda mieri 5 yotheri Mungu twoka Mungu mieri 5 twacokanira ndi kwambiria ukanikania mbasari rwiro ukanikania barabara hii mbesi itigacoke wa mbona untiko mama no tubange bambiririe maendeleo kuma last year nani Kawira ndatonya unboxing mieri ije urona ikugeria kati kugeria monka kana namba wa Kenya mzima babigia kara ora watabiri antigere au nonto ango atoka oli bambere bankalire tiende basa bale kurukia website kuma berecho
pambere to buru karia ndabera nande kabozetha na foundo mistari ndabaruka bagatiga ba pambere to karia ngibyo nindaria no tungatokera barambaringa sturo imwe moja peke yake kiboko kimwa kikanyorosa nande ankanetwe na unde kwathika Muthiene kiuthurano niki nibetikaniririe kugwatanira kenda bagachwa municipality jwa Nkubu aria mu biashara Kinoti JK athurirwa ari mutongeri uria ugatongeria atongeria ba Nkubu kwaraniria turenda gwatana baba mama otothitheria kamete wekere anto bau bakawainda tothithia Nkubu taune Nkubu ya abani tesa sawa Batu tuwatane ni njara gintu kia mbele tuinenkere municipality. Ito ndabwerensa. Ito mbeza hii kaura. Ito maendeleo yetu ya kaura. Mawandine ya Nkwene gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera Nteto cia Weru ria kwaritwa ni Mutugi Kare. Ore wari MCA wa Mwanga Thaa Julius Mbijewe na orontete thirikari ya Governor Kawira Mwangaza no ntuwa kunyibiambia ciaro wangirwa ogima kiri mwaka uyu wa thirikari kuringana na mathabu ma thirikari rwangirwa ogima nero tunyetwe milioni 80 onturia Mbijewe ameneretie banene akiuga mbeca iria itigaritwe itegana nikirigwa kira kwaka masibitari kana kuthirikiria masibitari obamuna gutigira sibitari iria ireboci na wa cia kwigana ariuga ogima ni rwangirwa gitumi muno ndani ya county na bantu bambia kwithirwa igitaburwa ibaterie kuongererwa nkuruki Muteteri wa Gioto ajandene miru no sare cuthuranira ama mutaramu wa gisiasa no Dr. Julius Mbijewe baugite budget ya miru ya mwaka wa thirikari twitite ira irigiri kujukura ugwe bwakari kiuma twitite itethithitwe kuringana na wirane bora MCA bekite MCA batwerere gitaria bathithagia impeachment na bakoreki impeachment ate bakaya sisitiza ethithwera etagwa itemized budget and budget estimates ireti ite itemized negeturu number kiria governor atwerie riria arari kwa gaf amna bubu ugite kuna ndwangi mwanya manache kithirikari nyitu mbeca na ingi kiongerwa mbeca ura gutibati ne mbeca iria kuona inyi tuwe cia ugima ba mwiri cia uma 202 million cia na maigana na 20 kuikumanisha 8 million ni umbete kwithe kiritwa na tukimenya cibitari cia tundene ya Meru County cia na thina ya upungufu kana unyia bwa ndawa na inya aritinguge ba thirikari kana nurses kana medical officers patikongana ndene cibitari iu kuko nyia mbeca ikumanisha then ugima bwa mwiri buketha bukinama imbie gwetwa agenda mainstreaming imbie wetete ko mainstream na tutena LGBTQ kutueka kwena agenda mainstreaming ende Kawira nekirete budget ya milioni 112 imbeca ciekoro iria bageta kwiragwa mheshimiwa Mporo aria kiuta tena governor kana mheshimiwa Kathuri kana mutongeri onge cikanenkairwo ekoro bageta kwaga Anthony njirene eu no pengine nio gender mainstreaming ajana ninja sare cituranira ethwa kimurika nyobi cia munini wa governor no mutumanto ithinkia akiwa ki budget yejo tembecha ikirio bisi newe ombado budget yeje ne gotenga obichi ya deputy governor ogataka ki national government deputy president na nenkairwa budget yewe yakorani obichi yewe ende budget yeje ya county Kawira Mwangaza na atete munini owe mutumanto ethinkia budget ya korani obici yewe ina zero allocation ko tu Meru County itokwithira mbeca ikigitwa ura na ndep turai na budget ya 12 billion 11 billion nteko me mwaka uyu ngetha yomba kwina ma 10 endre agwite kinyiaga kwa thirikari ya county ukireni na nandi wendi boka gitaka ni bubu every department enenkeri ngiri 900 ja chai na mandans ugatara mbeca iu cha department inkorokie 15 inkorokie milioni 15 iketho igetumairwo ki chai na mandans mbeca cia magamba ndene ya budget ije ciitete cieta 160 million kwa mbeca iragitoro kuma kigima mwere ciigwa kiri magamba omba kwithira nande na kuria cieta kiri magamba ikenda ciomba kuriwa no nto ningi oikia gamba rimwe
weta warie na wakiri gwatuike gambari ukare ria 20 ria milioni 3 leta ria rirwa na ajo milioni 6 kana milioni 10 imwe ciomba kwithia igitigara rutere ruru obatu jatha iji ugataga kireo kotina allocation ya mandaktari kuongerwa michara kotina allocation ya mandaktari ko promotwa kotina allocation ya mandaktari inya kwandikwa bangi baberu niki ngavana kwa allocate milioni 10 cia kwandika casual workers injira mwe kuongera wage bill na casual workers baiko babangi betete kwandikwa nkorokia barabareo otuika nabo budget ire twire kuthora ne gatumirwa nkiripotera Weru TV Muthuri Muriuki Gatuonekanya kanini ga kunogoka utikathino wako Oremeru makutano kana ntererira kwina nuguchwa ario kagura iratu be kiwango kia guru na maguri janthi ukathangika CJ Collection ireri daichi suku makutano barabarani ya Meru na Nyuki Highway ruterero Ruby's Petrol Station second floor store 39 nio mutethia waku turi na iratu biekuru antu arume na kinya twana bya kuma rongo njondu kene yetu turugura kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaijiri cia rukiri mwanka thaa 12 ciogoro na ntuku ekiumia kuma thaa 3 cia muthenya mwanka thaa 1 ciogoro tuendagia na magurija wholesale na retail rio ngandukene yetu kana uturingire thimu gukurukira 0791 345 475 kana 0743 045 213 kenda kugwata Nteto nguruki kethura uri Meru town tugakuretera mwankare uri utheri uri ntere ingi cia nthiguru tugakuretera na magurija tukwinyiria mubuko jwaku tugwatekire Facebook page yetu CJ's Collection na Instagram CJ's Collection. CJ's Collection for classy, quality and affordable shoes. Life ni hard, but usitense, jipatie raha na Go TV. I just want to go home. Furahia local shows kibao virahisi na Go TV. Furahia movies na series motomoto za majuu, ujienjoy kabisa. Furahia makatoons na content noma ya kubambisha life ya wajunia. Furahia matimu zako za La Liga, Serie A na ligi zingine mob. Upgrade to Go TV Super leo ili ufurahie more than 70 quality channels kwa bei poa. Go TV, love it. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonza bathirikari na kinya kambuni turi na MOU nabo ya gutigira ba kugarura uturo bwa kukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Lisha Milk ni iria rietu kumaja Meru rithondeketwo ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria rietu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira nje ku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ria gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ria Lisha Milk igo mwanya gura iria ria Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Treat familia to unforgettable moments na Star Times. Usiwachwe nyuma. Cheki Hello Mr. Right kwa Rembo TV. Saisi tall, dark and handsome. Ni mwanaume ni kiasi. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Picheko. It's amazing. Emotions. Didn't I already tell you that I want you to be mine? Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Drama kibao. Action ya kubamba. Familia nzima ijibambe juu tuko na favorites zote. Entertainment kusuit kila budget na lifestyle. Download Star Times on ucheki favorite shows zako on the go. Star Times, enjoy digital life.
Wakaire inko gwate ogeni tukithina mbere ya karima egembe nimeumiretie na kuruta maoni mwanya igororia mucemanio uria wetanitwe Jumamosi ni seneta wa county ya Meru Toweka Nduri Murungi na uria waruthikirite kibaroni kia maua marigwa mucemanio uyu uria wakinyitwe ni atongoria mwanya ni wari wa kiguni muno nontu ni wombire kwithirwa ukiraithiriria antuma nterecia egembe muno mamethirito makirikana utesanirwa ni thirikari ya Governmental Kawira Mwangaza bamwe na ugu kuri na muma kuga siasa iria ciaringirwe kiri mucemanio uyu itiomba kuguna mumiru na njira noa iriku. Chukue mwaki nyuma ya mucemanio kubwithika maua yotongeretwo ni seneta wa Meru Nduri Murungi na njuri yawe maoni nkolani ni yaumirite nteri ciembe akariba kionania kwirirwo mucemanio uyu na ukathaka Nduri na njuri yawe nontu bwa kiraba kuana kuibirwa kariba nyambene kiao ni uteanirwo bateaniritwo kiri weti na mbere thirikari ya kaunti ya Meru utongerene bwa gavana Kawira Mwangaza tone twina imani nene na mwathai na twetikiritie nontu bwa ciumire koro bwa antu baciumirie na nkoro nene na wiciendera kwa nkoro ciobo bongwa uma kuonekana ati uma itoinyiletwe ni kwithira county yetu tutukinyirwo ni bira tukwenda tukuromba our Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Ruto pendekezo yeyete na atongori ba Meru County na ekaungwa mukono wana biashara ba county ya Meru na ekaungwa mukono ni arimi ba county ya Meru na ekaungwa mukono ni antu bonde na tuchokeriye Mheshimiwa Buri Mheshimiwa Rindikeri nkazo je mwanya muno nontu na ari mujabani no yura na rawa na kuunga mukono county ya Meru itano maita heri tuita tuna Nyambene county na Imwe county so euno pendekezo yetu na uno turungami Nyambene lazima itanwe ngarama imu mwananchi akorea etakwira services Meru county isiye ya itwagira obisi nya 20 quarter tuthi tuna ngabana wetu atutena chiacha cha kwathona ikubengela county yetu kenda maendeleo yomba kuma nako national government yomba kuya kuno Nyambene ni arankulu kibaurite MCS barabati kwa tambaru irende kithire kwa yanu kwa county ya Meru kwithirwa na Nyambene county bakiboria ni bareke wikirwa ciondone bayonka bongwa na karibare thene bato kinyelwa ni weti na mbere na MC reke no bua uringiri kura imwananchi lakini no bua lakini kuweka ila kibuti Kawira rea kuono bukalita oro ronga meina mauru kaburingiri kura imwananchi lakini bugatha abo ke no bua abo botebuike kuraya no teo bua kana bwathira ibo wanka bo kabwingwa botwira bugeaneria twakule nyetwe MC bara orone bate ya kabona ko ti manto ya kabwa lakini uti manto ya tiumbikana antu bembere na none antu ibere musemene bange muno kinyabo bakeja itwariria babange muno nukona bakeja kabeterete mbere bono kukarakara arume babogira Kawira arume bategera aka wono gwibwa kangwana na mwambisamani ibaregana na ibo ibeyegere arume bange bairinganire Nyambene itano twe kaunti bakarethio bagenderwa bwa imuka amwe MCA gwethera abo weta bonga buengwa jogeria ngatho Mheshimiwa Deputy Speaker ndo bakongoja MCA babangi bagethirwa batikwenda wita na Kawira witanira mbesa na mbesa ire bwithirwa MCA uria bugiminya mbesa ira tikagwendeja Kawira imbia za maendeleo ya tubati kwetha tukibwitha irugono yo bwitha kwa URETERI na nabo akire kundi kia ekoro kia nkurani kumakira ngondu batongeretwe ni ura wa MC Richard Kiomevero ni bethireto bakimeneria mucemanio jo na kuwa burara mucemanio maware bureyete kuthukia ngabane to Kawira Mwangaza buretete siasa bitende to mineitare siasa iretere atia iri athirere kwenda kwera mpore abori kethento mroma na MP otari egemene tiania east eta wende muswanda National Assembly wende otepo bill ya kwa amend constitution nikenda tomba kwa na county kuringa siasa wadhiri tina ngwe hiyo ni siasa ende muswanda parliament na kadhuri Murungi ende muswanda senate tipo bwana muswanda reu president agira saini tokamya kwa bongo kulita nkiripotera Weru TV kumembe Beta Marion Karugi wa Kenywa
Mwari wa miaka 23 wa kumanterecia Chogoria na kuromba utethio nikenda kumumbithia kuthii na mbere na mathomo mawe Weni Joy Kathambi naremetwe bururu kuona njira ya kuthungira university nyuma yawe kugwata grade ya C+ skuruni ya ciari ya Marimanti. Kathambi nageretio na kuthii rugendo rwa nthi cia nja barathiire nthi ya Saudi Arabia nikenda kwandikwa ta mutethererie wa nyumba nikenda ona mbeca cia kuthii cukuru kana kuthii na mbere na kithomo kiawe ende onto uyu waringa ibigani nyuma yawe gucoka Kenya nyuma ya kubonokera ciarera njorani cia mumwandiki uria wa munyamaragia riu na kuromba antuma wendi umwega na nkinyagia thirikari kumutethereria nikenda kiroto giki kiawe kiumba gukinyanira thongira na kuma gutonga na kurekia icho wira chiario wa kuma chiario wa kuthwa chia mwanwa mwari Winjoy Kathambi kuma ntore ya mugani wandia Chogoria kiri gicigo mbunge kia Mara. Ndalikirie form 4 2022 March ndagwata grade ya C+. Nkulikia ndambiria riu gwetera mbetwa skulu ira ndari ndafaite kudi ndalikia form 4 ndelwa mfaite kudi ke CUPS kenda ngwata skulu nkodi ndelwa CUPS balili ya 1500 ndagambia bluja kodi ko load application ya CUPS. Kathambi amona kurikia kegerio ge KCSE mwanka 2021 na guchokera mwanka 2022 na kugwata max ya C+. Aragia mbeca cia kuthungira university gugitwika gethe gitongwa mutunga atire nabona kana bonana. Ndaraidiria mujiaru akwa ndona ona watiki pabo baba ni wenka ntena mami so astrena ga wenka baba na alwalire depression untubwa mami kupass nyomba ya into ila jonde alinajo alia Mount Madibitali atiwo baba luna na alwalire MVP alafu alwala ilonda magulu na itiragaye agwikara najo for very many years na itekolaye ona akairwa dibitali riko kiriko buraburia Kathambi woyo arebithira nthiguri ya Saudi Arabia era gututariria aumire chiarera. Saudi Arabia balijaga after 2 hours kwa hivyo unasimama kwa sink for very long hours ukirambia into na nyomba jao ni nene muno bekaraga ki mansions ndaikaraga nyombe uninka nilikuwa nafanya kazi huko peke yangu ndambelia kulwala ndalwala mpeo muno ndambia gutulwa ni njala na mugongo. Kiriro gia Kathambi thenkinya tori igwe kuona utethio bura omba kwithirwa gicoka cukuru na kurutha degree yake ra kwiririria. Riu ndakena muno mbonete kana gakugwata cukuru iria agirite kakaumba gwiteria na guntethia omba kuona mtu agumpa scholarship kana sponsorship ndakena muno kianda mbumba kurikia madomo makwa. Nteto cia mathina mamuchi uyu aba Kathambi kujiritwe na turi bantorenu nuntumbula ro wakwa ni alwarite kagita ntola kulwa na cibitari cuka njendo to diete tribu ya 5 na riu kuguru kinya uko kwaete kwega iromba letu niki mawira gikareke na kiri Susan Ngoge Muindu eje araithirie utethio winturi amugani mbati gutina channel ya kumirira. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mogambi. Mutongoria wa Maria anene mbunge ni Opio Wandai na ugete makethirwa mari na mucemanio wa abunge monde mangwataniro inu ntuko ya ruyu augete makariria montu menge marebo ma financial bill ya mwaka wa 2023 na ruaria rwa nterecho cia Azimio la Umoja na Kenya Kwanza ni ru bipartisan talks ni nauretie abunge monde gwekinya mucemanio ni uyu ni kenda kunenkanira maoni mao akiwaga nkinyana wa mabange na mucemanio wa madaraka. Mucemanio jo Azimio la Umoja ulirigirwo kuthurania bunge bonde bala bende ya ngwatanire ni Azimio gwitukira bia mankorani kulingana mutongoria bala banini bungeni Opio Wandai kwina monto marito malabatumite beta mucemanio jo. This meeting is going to come up with
far-reaching resolutions that will have great ramifications, not only on the politics of the country, but also on the socio-economic architecture of our nation. Bwambele ni loalia la muswada finance bill ulawendekithitwe ni Rais William Ruto na ulomba kwithirwa uli mujadala munene ona bunge ya sokera kiume tuthiite opio akele ithekite mucemanio jo ukithirwa kinenkanira murungamo wa ngwatanire ya Azimio ukoni na muswada jo kagita kara Rais William Ruto ethire twakiulia Raila na kambiae kugwata mbaru. The raging matter, the very, very important matter of finance bill 2023. The coalition has pronounced itself on the matter previously. But you also want the PG to take a position, of course, in consonance with the position taken by the wider coalition. Kulingana na opio mucemanio jukethirwo kijukia mwerekela ukoni lwalelo lwithiritulo kiendelea gatigati ka ngwatanire ya Azimio na ile ya Kenya Kwanza kagita kara ntuku ithandatu ile banenkete ngwatanire ya Kenya Kwanza ikethirwo ikithira muthenyo haro. And obviously we shall be appraised on the progress so far, if any, made by the bipartisan committee. Kulingana na mutongerio jo baba nini mucemanio jo bado kethirwo kireithia kethirwo ngwatanire ni Azimio ikethirwo ikithithia mambura mwanya madaraka muthenyo wena kando na mambura manene mathirikari amweno ogu mucemanio jo kethirwo kinenkania matagaria maria makajukirwa bunge baria bathamite na kuthiki ngwataniro ya Kenya Kwanza. If it comes under AOB, we shall deal with it. And if it is the view of the majority of members that we do something in that direction, we shall pronounce ourselves on the same tomorrow. We, of course, must underscore the need for party discipline. There is no option about this. Every single member of a political party or the coalition of Azimio should ordinarily adhere to the tenets that govern the coalition. And again, if that is brought up under AOB, we shall deal with it. Kuma muji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Ngwataniro cia aruti wira ni cicite bamwe na kurutha maandamano ma thiri mucii munene wa Nairobi makiregana na muswanda kana endekithia ria thirikari ya Kenya Kwanza ya kurenga aruti wira gicunji kia ithatu kiregana ya misara yao ni kenda gwaka nyumba cia bei iri nthi ni mareganite na untu uyu na kwandikithia ikaroni cia bunge makiuragia akenya kwa itha buria abunge mao makaringira kura muswanda uyu. Ojo neu watindaja Nairobi. Bibi na byo ni kundi mwanya bya ritingoge jabyo kempendi yu nat wasu kupet kumlo kuko na inyankoroki ye kudi ya Kenya National Union of Pharmaceutical Technologies kumira tu barabarene gwetira barabarene na inyankoroki street ni nene na boki nyikarone binene bya bunge bete kiro kwethero beguruga kiri nyombe kunenkanira mendekithiria joti bo office ari tingu babarendere gukurukira tongeria bao bagwa bote kwenda kwethero baya kiro nyomba ibanyiro gore muturire na bagashakira bongwa. In the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout and let the strike be spontaneous. Ituleterwe mbica ya nyombera tukwenda gwakirwa plan tuonunya plan tuonethirwa ni tukwenda twakirwe kariu also itwirwe nyina tukwenda gwakirwa ina Nairobi Imero Ibusia kana Ibungoma kenda nonto ninge mtu kora gwino kwenda okara meano mbethura ndenda okara Mombasa ndalitaya ndenda gwita Singapore ndalitaya na ndamba tikurwa kwa u kintukira bakuthithia abakuthithia ngugie etako ya kurasimisha antu kubagita mbeza na itwirwe tunyombe gwakwa itwije turi akenya na itwije. Ndene finance bill mwaka wa 2023 thirikari Rais William Samoei Ruto irendekithiria wotu buboru bwa nyomba mungana jo ithatu kiria ritingoge amona andikani bao.
Kwa kiume kimwe kithiri nakyo ikundi mwanya mwanya bithiri tubigita moni jao kirikaro bya public participation ndene kamiti nekigina hare musonda juju na juju rikwito jireto bunge oneshokera amna ku antu baba ingi bethiri tubekinyira Nteto ji breaks na kwa bo chinachi patitikania rais thirikari yejo kurukia sheria eu batue twirende gwita court na te court yake batu twirende nyakugoma na tore gwita ngugi monkalira thirikari gatutikira itu kwendenya thirikari emenya riria muritu wa ngugi yake athurwa atigwiritwe ngugini uroga safa imwananchi. Oho konge bangi becoka bagakona rite nyingi kwithira cigitwa kagiteneka githirikari kuma mishahara yao nako gukeja kogo tubonye bakwithira bwigitwa abakethira bakiuno migongo tugateganya during voting ke financial bill tukwira wananchi tegeni every civil servant tegeni MP benu beringa kura na uterere kuketho ibokaria mwananchi ka beringa bekaragia thirikari. We want to request our honorable members of parliament that they should not allow this bill to go through. They should stand with the people who elected them, irrespective of where you come from. Kumania musukumo amwana uregani bunene bura bwithirito buryo thirikari nonekene mba kwithirithia mogaruku kiri musonda juju kana na gichonko amendment. It will not exceed 25. Nke reporter Ntoshero TV kumaja kengine ngine kineki mshusha Nairobi mbita Boniface Mungera. Spika wa bunge Ameru Ayubu Bundi mathingatanite na MCA mange mana magichuko bunge gya Central Imenti maria maruthite mucemanio na DCC wa Ntere inuni kenda kubangania mitaratara ya kurengania gicugo kiu maita mairi makeria tongoria mama ni matareretie baita iria igacania na kuganwa huku makiugaga makarutha ikarucia mungini kenda gwocania maoni makali. Batongre tuni speaker wa mbunge Ameru Ayubu Bundi MC bonde ba Central bana na ribo kinyete ofisi na DCC wa Central noesa mnjuguna nikenda kona motarata ja kugania Central ege sub county ile jo kuambiria. Aliweza kutembea wilaya yetu na akakuwa na viongozi. Na katika kikao hicho viongozi na wananchi walizungumzia masuala kadhaa na wakaweza kuomba serikali kama inaweza angalia kugawanishwa kwa wilaya yetu ya Meru ya kati iwe katika sehemu mbili. Na bajeri mbere DCC wetu bwana Njuguna bwaga muno ndo makaribisho jako enya gwitikiro tutongeria ngugije kende tekeje tonya siasa tutongere umutungo byo thirikari yetwakie thirikari no tunyando bara twina bonde na irieje ibathirikari gibwaga ge speaker on this initiative akoromba kanya karakia wa CS na tuomba kuewa turugira tutekira nonto antu betu ibakwenda utedio atuchumirie nikenda twambiria this initiative with our DCC na mantu chetu chomboka tuchoke nkatho muno ge speaker wetu county assembly nonto learirie na CS Kindiki araromba sub county itwairo roza twero go ahead na arua ikiono nonto tweja twetwinde nikenda twarania rwaliro mbango julo nandi jurigiri kwambia ntuko Jumatatu aratongiria mwanya bakatwa beti nikenda kulita uge bwao abyo tukuyukia twetu ya mbere kuja kuona DCC wetu na tukwaraniria na twetekaniria bwana Njuguna jawe DCC wetu no gatongeria mantu jaja kuma muchemeno jwa mbere mwakaja mwisho na ya minutes no gatuithiririe getanara kwa Ministry of Interior na tugwitekaniria ati ntuko ya Jumatatu etwejite tukaibira mushemani kwa assistant chief bonde na machief onda administrator na subcounty administrator na ECC bonde na ondi onde gaita antu 10 twambe tukarendi guru turi atongeria paka kidogo kenda tubangania kiatho kira kinene bagwite mbango juju yoteko na jukira siasa ndo jukatwa jukiguna kali muno kakitagara Central ketho kiganwa ngwite kiote mto Central nyomwe withiro ena pingamizi tuongerwa sub county tutho sub county jire polisi bejeta kujukania tutho na sub county jire tujukirwe ana Ntere jire antwa erera yukawe sub county imwe South Imenti bena ithatu North Imenti bena ijire rira gukwandika no TSC twithira sub county jire kujukanua sublocation ire kongerwa ana beto bandi kwa assistant chiefs na mantu jajau na batu to wakena muno ntu
twina mwanga ndia tuketha tu sub county na tuketha twina gikeno kinene muno nontu ana betu bakona ngugi na ana betu igitara thirikari yo consider bangi twa consider wajantu na subsibo tukandikirwa ndene sublocation ire ikagitango iri njeru. Nkiripotera Weru TV mbeta muthuri Muriuki. Toto cienge na njurai nkinyaniru ni cia kinyatha 3:30 nyuma ndakinga itukora ni mubango wa gikaro na county utikathie no aku bita kwa Christine Wanjeru monaniria weto mathithio tukomonde ne Purity Richard.